from class 1 till date. Obia wonim computer man ni say menyo. Wodi matem medi obi nti so obi ka se mensa kire ya. Ofa na nkwase asem famfiri onko. Mensa kire ni eyewuni na wo se na frɛ me. Omaya etemu so amani adi enwura wa. Ye betwa asabe. Eti wona bukan Agyapong wo begina no. Emfa expose wa ye ho. No kura no waka. Te sa meti yi. Sadaachi bi minya akonya se mekogina mu se presidential candidate ya. Emfa wo do beka se computer ma fake. Em de mate abre. Me nam so na bukan Agyapong se buy and buy. So wanyu obi an chusu na srani mate e be chusu me. Na si yam yenu so ya ba party a enka curfew de Ghana. Curfew. Jai. Diani a ye papa say no. You become no nya this man is sick. You become say me yare obitiri. Na wa me amemeti ya be ma manimu dua na masua de akwa achi na wa comment e onim se kokochina ka no se bento asa wo se me no me ma bi ni nsuo ma na wo gimi. Abu kan Agyapong ho odom pa. Anabuken. Information bi bia wa ha. Some because you name your home. Yeah. Everything is confirmed. Akwaba sonko enkoma obi biara o hwe me sabre e wo tu ma GHS so ebra so yatena CD e de nsem no enenam na ebetumi aba se owo mrahye bedwam a obetumi aba abegina se wonsu besia kan e wo eye mampani abato a yebeto e wo 2024 emunu obi biara adwim ebe ne ntanta se na hwan na eye saade we enye obi a se yankasa akompreko kanadi Agyapong wonu enene wo tu franka na waye na adwene se wobi pe wobi mpo wonu ene eba die na wa woni ma obeye kwani bi ebe ma eye abato no abone de ene Ghana bebutu abusuan semu ebe to ho Ghana fododo na eche wo madwen e de fa ho se enti die na ekoso edi e na kompreko wahu anamo be ni wa hyase a wo tunti a wo kasa nsemu ye bedom asuko sanse na no ye be pie mu e wo wagya ye se ne computer man ebe hwehwe ho nkomo woni ye be go awram se wa ye osofu eniema Kennedy agya ye no ne nyina wo baba batu agu ni wa bedi eye amamu anase mpo wo be pa wo mu nyina acho na wo mu nyina abomu aye nyamedwuma se be ya Ghana be fa ne ntuma pa ede eferi nti abusia won ka me ho na entwe ho simape ye ba ya ye de nkomo ebe hwehwe so yo na abusiafo ye twa ye ho ade aba ne se de me de nsem no egu apaso ede kire mo no megidi ye se wo adwenkyere ede fa ho nti comment section ho eye wo de yafafa ho kama na ye ntimi emobo ho ma na ntiase enya dwuma computer man e wo ha mo kam ho ne ma na kwa aba eja ye mo akwa aba de ba too much GHS ya oburu santan oba fefe na what say erade adom na so e boko na de ho efa papa ya de nyame say too much GH o ye beauty queen na prophet dia wo kan ya je atum na me sure me da so ye beauty queen me da se sa ope me pe oho ofe utini fata wo me da se odifo bi onko shep ma me na address oho ofe no de wo so won ti ase no onko shep ana wo o mra me ni ma na on comment wa se se mi fere wura ye de nyame ase odifo nsemu aba beto ho e wo man Ghana mu no chese dodo na kire wo madwen de fa ho ebi mu sori a akompre akon de ye de ni obedi mampani ye hwese de na no esi ya obi ye kan de fa ho why osofo de pesi e ginchire mu kakra afiri ho na afia de ye nkomo esesefo pela sipi de o muni ona bo kan Agyapong me na te se be ba fa ne fo wonim no yie pa ona bo I have video, yeah. Okay. He knows me very well. Okay. Yeah, you know, I am Ghana for. On some political affiliation in fancy. Me MPP. Okay. Yeah, you know, party back. Or a loud mouth speaker. Now, know what they so the same thing. I don't think I'm going to for now. Yeah, now for because of you say Ghana for. Okay. So, yeah. I want to go for Afghanistan, you mean, and as a Russia, I'm a put him a job on Portugal. The woman, Matthew, I am because Namin say that Chibiano, Sada, son, a baby. Once a nipper be, I shall send the away corner. Motim. My share my Cassana, him at the yard. Be being who I chose 2024 may enter into full time politics. Hey, I would join me, you to one. Some politicians be very soft. Deputy Minister for Education, or for you, meaning to say, I send you know. So a politician.
So kwaya manyo samno nkyere se okoye boronsam adwuma. Wo kwa ade unim de olisua wo sua unyansa nyame de ama wo no. Wo de ba besom oman. Ye nyame adwuma yi sofudwuma ye som oman. Eno ntina se bi be kire mo so a mo ba bebu se ye nyansa na ye ni bi se mo nim se asofo de ye wonim de ye da doma no. Oman bia na ye de asofo atemuafo posifo achechirefo asrafo ahemfo edebu oman. So nim sa. And the no ye ahemfo asofo ene abambofo ene kabomu ye adwuma ene kabomu ye adwuma pa. To ma panye bia obebu man sa kwafukuo miensan wo oyi ye mfiri no ho a enye ye na se oyi mu firi ne ho a enye ye na ye mpapa ni musa yenhwe entokwa nketenketi a esore ye ewo ni asofo ntam expose akese a wode beto wa fa asofo binim ho na ne kwa so ano no ana na da se o kan se expose se ye pa obi no ye bone ho ntoma me yampa me ho ntoma efise ma anya no ye bone na se wo kire mu a wo mo ye ne bone ne ye pa wo mo ho ntoma ana eye honorable what in the baby se de minim no ma nkire mu honorable Agyapong to the baby. Ana one Bishop Daniel Obinim. Kojo nyansani. Enya problem. Ana oka se Obinim. O sori a o tonton toto oye, o tonton tudo we. Otimi aboso betimi aboso mpa ya ma se ni sensi ya dan. Ana oka wiye no. Na de edibe na otwemi no. Ana Obinim so antimi anhye na bufu so. And also call reply. And I'm okay, Agyapong. What you see? Yeah. Sanka ya de say, honorable Kayana, and Obi Mama Bontia, because Posey and I make sure you fit your see. Okay. It's honorable Agyapong, oh, no, Obi no bar bonti, none of wolf. Shall says so, challenge you honorable Agyapong. So, no, my body be found also be soft for one family bonti. I want a man, a time for a what. Bishop Daniel Obinim camp in the area no share say one more nante pam the information what you na come on abuken Agyapong na kire se wo kasa e mu kire se eye evidence ni videos a wonya ni nya enipa bi na de bre no nipa eti mo no ko na ona boss okay me so TV no me de abanya na me yeso adwuma nti me de ma ofianan de kwaku anan ana kwaku anan so investigative journalist no twitwe mu no nyinya the people the victims no. Then they add it. It's in any honorable Agyapong to us say, or put it in. Honorable, to say me. Honorable Kukupa on Bessie. Mr. Mikikipanti, so Obama, honey me daily. Now I'm corner bokwa. Now Kikia, you lose. Because naturally, me many from class 1 till date. Opia when you computer man in the Wudi matem medu bi nti so obi ka se mensa kire ya onfa na kwase asem famfiri onko mensa kire ne eye wuni na wo se na frɛ me o ma temu so o ma ne din enwura wa ye betwa asabe nti me ha wo ba na wo ba cheme na ma ye bone a thanks se bone no sombo a na de abanka ba gu mu sana de me ko be mabom ho asenu yam se menim se and someone here bubu sami ameka no dako bi wo ha ebia ma no be pa ebia be chimi atum musa maka se untime nkasa nyidin wa brawo afiase na emamu ti abiri bi wo se wo ye wadwene se de tie bia be ko the moment ya ba kire wadwene ebia na pa obeko eti onabu kan Agyapong no te de ba bi wanko obi afie e o ma no mo ni obi ni mo nam Yenchi America obi ni one na expose e no kokoyi nsem nyina ba. Onse honorable ka na obi ni maka. Edu mebi na obi ni mkura ese honorable kwase. Na ma na wufu ye no sesa mate. Eno chi ansa na efi obi ni mu de yeso a. Eko mi aka se menua the noble man. Ya ye fe no Badukobi prophet. Eko na de yeso. E na fi wan ka e ba wo ya afi later no. Itwaso. Enti sanke bibi ankoka papa nkanya grede bibi ankoka papa anyi grede me kwose amponsa computer ma obi o ga na bia nsam me mani ade
hwe manim mese mitiri manima me kasa se de menam me ni pasu no a nye obi na be kire sa akọ wote onani e ana bibia so ntimi nkama no ntumu da eya na manfo so kasa bebre dudu social media ajimifo na be kasa ankwase asem because we are in the modern world and this abre no social media na eko 2 years to come on TV station graduate say obi koda no be obi a de na ni be ba social media na no am call airport mi ko ja me ba kwa mi ko hia no be hwa bo chefu ya ba na ebi ko mo ye dwuma airport ho be bia me na bia ntimi computer ma ye follow wo ye good wo kan ko de pempen eti ejimifo di matam comment se mi mfre wurade no na nyansafo so jima baba na o mai mu kan nyansasam a ya na ni pantie nyame adoma next week medicine ya kwa brante bia e fe lumba so no ye jima out TV comedian no mi shi abo ne da enso wo so de no di matam kan kwase asem asem ba me kire ya dwan kese fa me ko tena be di matam di matam 6 times ma recording na videos ne da ho no next week na why medicine heavily on lumba wa na wotina ho hwe ya na me na metina ho hwe ni nyina adofo so send link na bra me sami me ko go so ko ye azan kwasi ampanyi bi te sa go so me ko ekuse no go so ma he ena me so ena ba bedi hene ena me so na go so ma he ba bedi hene are hosen what you say ena me ko ekuse no go so ma he timu bi amanfo eso mo yare nyina na go so ma he timu bi eti ulumba no firi go so ade na hawa mompema sama da bi ode mena ena ko ya nji nkofo achimifo bi sei no na ma descend heavily on them na chese na me de mamo atete lumba de obeda kora adene si ampanyi bi so odipa ne me odifo nya ma wa TV station ya tawo woni so radio no makwa akwache no na me mo abotre no abachira mani ame ko boni mu ade awie kura mu ya mepene na ba na mafre na me mo abotre sansan because me shia no da enu bi na di expose ne ba no on set so what baby so am come here menkan asamba kire wadere but don't attack me na sempani fo so bubo bi se pani due mate mante me de me pani due mate mante me de menye pani bi na akwa ko due mate mante wonya pani me ye pani na nya me pani na me ye no me ndua mate mante me dua mate me ye adwuma na esa na de pani fo ka ene usi ni tirase me si ni tirase me koma de wachimi na me siesie man nyansafo Come here, won't be a quarter out TV and some funty you were D. Not only baby, I'm fine. Never soon about the trendy. Person will not pass and pen you to cheer your better cry at dinner. Let your baby why at dinner. Mouthful dear hine. No quotina baby, what can't pass yourself. Quasi and penny is off for Benny. You don't cheer Benny. A brony Benny. No, say taxi driver. No, she called fire. Once a 2 who says, Sana said they make a son of Agyapong. Who said, who are attacking personal, more distant heavily. And until me this abene by say, if papa compare one kawaii beer, if you quite him, and he say, expose no cry about chassis, papa, a year, quite your binim, at the aba, ye dear, none can you sank a fabino, and go bed dream matamant, and uncle in some corners you ever pay. I can't be. Yes, I could have bomb. The if you sunny are not a soft funny be. So we are chummy as a copatch. Eti wona buka Agyapong wo begina no emfa expose wa ye ho no kura no waka te sa meti yi se daachi bi menya akonya se me ko gina mu se presidential candidate ya emfa wo beka se computer ma fake and the material yo beka se computer ma wo kasa dodo mi man kama no tumuda asante for there the boy there the enwene ye akase sam ni sheshe and the kasa so yes anti temi pasante mantem akwara ketu anya 2 years kura no ha se kasa obabo no ma medi ba bi otie nti asante nye kasa ndre twa efunu jade nti na se asemba na me kire magina nya mo na ya mo ba na me na mfre mo ya manfo bi wa no comment this man talks too much me kama no tum so be kasa computer ma ye ntene nka nti wona buka Agyapong wa ye na expose nyina wa wiye watimi hu se pro ye ne kankan bi kosoa so watimi begina mo betimi akonde aboade atia saade no amadaache onso penso ento oba begina was a presidential candidate why a citizen onipa bi ti se onabuka Agyapong obehu kankan proye
twiri mu di ene kata na wonim se ebere bi beba amena be mampani ana awanim de ntina na wonim so wan hye dan fa mfiri fitiase na wodi ko wurawura baabi ansa ne ne wo be ya wo bre ene da nyame ahye de ato e wo asase so ntene bre na so meka no kwacho prebe na bisi nyina tititi ya no den nti bedu we bi no ya ne ya madwane bi na eno so e woni suade hunu se oba be mampani me na mso na boka Agyapong me so buy and buy so wanyi obi antwusu na serane meti obetwusu me na se yam yenu so ya ba padi a enka kafiu de Ghana ha ni enka ni de be so no kafiu jai kamedi kafiu beto anyuma ko mi so adwuma be electricity company of Ghana na me de ato road ministry so ya kwa enye ya kan ya so nyina so me de kafiu beto mo so mo hye dem na mo miemi anade enum ene homanu na otwumi na sa na mo na nti wugidi se wode wo be running mate e be bo man Ghana de wa onyanyi na dachi bia menim se omfa me but e koba so fa me anke mani be jinke be bo man Ghana ane ka se man ye tufirim tutu jagu fo mienu e wo se ba ko ye hia ba ko ye nyuni se mu mienu de amwa mo man Ghana se obi aso nim se masua de ye pa ye papa so ono so ni nim de kwa nim mu kakra nti unta nti nke baboa me makoma no I hate nonsense nti se kan be running mate a na dachi bia anke ya we as president and vice na enka edura na do a mama politifo ni asrafo ni nam da echi oba bia hukunu ba ho na so makwamo no na bia no ya sanction beto so na odifo enu no akopie nwe wo be ya amanyosemu ana na say emra new law emra na ko be hye sa amra na ma na emra be hye ene o se mu si prison ni bi ka ho ye be si bia ka ho ese o se nka niema ne nsemu a wo be ye penso na amanfo be prapram ka be ye mo ye ne se gata ma ye man ye bi nipa bia na man custodial sentence nti wo ko di dia tro ko ese bra na wona mo na wo bra na bloggers no some 12 na mo fa na nka serve as a deterrence to the rest of the people nti ye ne a ye papa say no you be come no nya na this man is sick you be ka say me yare obitiri na wa me amemeti ya be ma manim dua na masua de akwachi na wo comment e onim se kokochina ka na no se bento asa wo se me no me ma bi ni nsuo ma na wo gimi odifo ensem no ya na bi mu ye duru ma ye nyame ma suba no nyame ma mabotre nyame so ma do atwa na botre unim Ghana ha wo ye dian yempo sa wo ka asam Ghana ha na atem ni amfam ye mu opa akogina ho ye papa Ghana ye hu bon kwase anyom wo be celebrity sisi a o man Ghana mu nsi na me kam kire ya sapon hye ye bo onyom award wo nya bi da on si ama ya sapon award da de woni mbo Kofi Kenyatta kwa onya award da wanya bi da sa che yamma ntimi me sofo de ya medi me de kama kase se me wo platform so na nyame ma wo ha we are different ene de no nyame awrade hu mi anka se me a ba social media say ya me tai asante su na di asa Ghanaian kama dwene pepepe ame ba chimi atum na me gya platform so a me ma abofo afiri sunsun no e be gura me mu am da yin sanjira da ye djuma odifo wakansam no ebebre na sade awusi e ka na si wotini ba bi na expose be to no ene ma ne ye bie no na sesia na wo hwa me ye sure se eniema bi wo hono mu a ebinum ewo wo mutim Ghana fo kire se sade wo ya asofo ni bi no se ya obepe eye sa position wo be pachaw ana se woni wo mu nyine be bo se asofo de wo yi o mu firi wo man mu a enye yi ntia no wo be kwa ne sen ni akopa kire se wabo obi ni ana se ne se there be say ebre no eba ye no nsem bi ho no mo keka di ti asofo ni bi enti enne ya wo pese wo be ye eye mampani no e wo se wo hwe se sa nyema ni nyina atu atwa kora ansa onya ma ye mampani obe ye candidate okay presidential candidate sabe ya nkofo be to ama no enti ene ye bisa sa ana bukan Japan ho odom pa ana bukan information bi bia wa ha o some kasi enim ye ho yeah everything is confirmed. What I say? Yeah. I know what I'm talking of. Bibia wa ha sa me de menim
the no me call, the no me ye, say the Ebesia cornum, say the Bessie. Na someone ka sama draw mo plan amode nam dada. Sa na wo pese wo chire mu ema yehu. Yeni. Ghana first. Okay. How that's all. Kennedy Agyapong. I'm sure about could be some count. Yeah? You want to go there? Yeah. Let's go for a businessman. I'm sure be me chill. My pigeon. Honorable. We talk to each other on daily basis. Okay. Na minim se honorable beba animu bra esemu nasefo. Ti minim de na eko. Onkopa sofu bi ache. Okay. Koso onko sofu bi a onko tu ni mfiri ne keteso. Okay. Mete yayi, wusi ye we TV station. Yeah. Sa amanfo de o nsem ba. Na se wuni wuhunu kasa. O mfa nto mframam. O hunu kasa nsem tofo de beto mframam. Sense ma meka no social media. O de media to mframam. Yeah. Baby yeso omo posame no maposame. Mete wo na mehwe. TV de media. Me na me employ mo. Nanso me ni wo kwan se meka sa mo nkamasem. So also nkan omo nkamasem de ya ne also ni wo kwan se obi asem. Your freedom of speech, freedom of movement. Eti wo musu ya nsem twafo a omo ya adwuma wo ha. En kire so omo nka asem. Abanko de bekanti wo na bo no ebai no kaaye. Wa wiye. Wo mo no de obetimi an say they can only take their own decision whether to vote for him or not. Not I said, you be kwa wi eno no sabe ya wo mo beto anasa wo mo nto no ejina wo mo so ye hwe abra woni eye Tracy Buachi nso entokwa bi eba ye e ma chese we tuma ne yonko na we ato ma ne yonko ene wo se wo baba bepe eye mampani di brei bi na wonu so baba bedi e ho kakra no nso hu ni se sai ne besi akwasi afa. Wana zo pa mampani bi edi eye Kennedy Agyapong so the Tracy Buachi asem ensam no so krade ebebo wa Tracy Buachi na nkasa e wo kwan be Tracy na nkasa kwa dwone Kennedy Agyapong. Oh, trust me. Obekwa ko kan ho amoma koto aba na na se wo boa na bo Kennedy Agyapong campaign na kwa nimu menti ase wa han asa kire ne se honorable Kennedy Agyapong na boa Tracy Buachi pa e ma Tracy ni pagya yi how e ma wiase nyina gitum se Tracy wo mfa nkoda o fa papa no mfo na che se expose a wode ba ya no kire ma boa Tracy e boa Tracy Buachi. Wow. Sabe na ma Tracy Buachi no followers followers na ye more ya Tracy fa mu di ni baba bi na se fo man ma exposure na won ho no ye more me na me follow Tracy Buachi honorable king de no ma me cha se follow Tracy Buachi ti me share that far plane e ko eye kumasi e ko hifa me ka kra me kirew me ka ya me kirew e ma ne restaurant me ko didi ho. What you say? Me ko didi wo ne restaurant ho. Emma me hu se abobra. Etino ona buka Japan no mo bo expose bo e boy. Tracy Buachi de ne boa no. Na da wo so obi ne makoda. Say no kwase nya no kra. Wa ma manya diri. Edi enso je se nya hwi. So was waka so on for evidence mra na enso evidence na am. Evidence ba ya mo. Wa ma Tracy Buachi enya di. Asem we de me nhada nya ntiase papa wo se obi ese obi ana obi di obi ho nsem beto abonten enam so ema nipa na trend. Na mo anya trend issues na mo pe. Yeah. Na nti na mo wa ha. Yeah. Je ben na sa ba we me interview. Ye pesi e hu nsem. Sansem ya trend na mo so mpa sem hu bi. Nti sa ona bo Kennedy Agyapong so na wo no so ka bi o wi. Orifo se ye hwe ensem a eye akompra kundi tu dwa wo se eye Ghana ha mpanimfo ni binum MPP fo mpanimfo no wo ya wadwene se opese obefa eye position sa na omo disqualify wo enu nti mpanimfo na wo mu ni mo be disqualify no Ghana bebutu owo na dwene bi nti a wo de kasa But pa wo ye internal affair nti no mama fancy ha men ko ho. Okay. Was the woman bi anam so mu ko ka de nya ahwe na agya ya sanhye me obi awo na adwena wo de kasa wanabo woni na agye gezi so nya beef ewi ache na agye kobu nkobi
Sofo bia. Unhu ya no bi na ka kire wo. Enkotodwe. Se enkotodwe di obi bebu nkotodwe a bia na wate ya na se obi na be ka kire wo. Okopa ache. Fi kasem. Okay. Bebrebe ne sisi. Yeah. Because expose na no de. No so na bo wate sem, wo kan sem wo kan ko deep. Yeah. Owuram ntimi se oni menya before me ko deep. Owuram. Omo nka ho nyina wo de fore wo mo. O kan wo nka wo. Maka. Na beda na nka go na ye de. Se wo ye me a, me ye wa ye wo maame a ye wo yira ye wo kunu ye wo ya. O man kwa be wo film. Obusu apanyu kwa de me ye no ama otewa obusu. E na ba mo aba mani ma be pacho. Eno ye de nti. Mo shada na mo yesa asa be ye nipa pa mo chewa na asese. Yesu. Okay. Ne ye ba na we mo. Nti hwe nipa bia so. Ansa na ade wa foforo. Akọni so. Enti ayese wo ye panimu na wo my Ghana mu na enipa ebodi. Eduru bre bia na eya na ase emwa. Sa de owodi na ebodi din. Me se ye bomidi woye wonye ena ma menyini che. Computer ma wonye pra. Ena ma sa da mitimi hye nkommo. Wow. Na se wo die nka abenya nka da bia ye mmodi se wonye. Sa na mpe. Na se Bible ne so me ehunu se dimpa ye se na hunu enti ade na wo yo sofo na wo mpe dimpa mom. Na nkrofo bo dimboni ane wani je hu. Dimpa pa no be frɛ Kristofo ho dimboni no be frɛ wiasefo ho. Nti me hia wiasefo dimpa. Samu. Yes. Waso de nsempa na hinta nyansafo no ya kyerɛ nkokwa. Nti wo mamu wiase ombu omu so mo ye nyansafo na nso so nyansa ba kokura ni woti no. Eno obi a wachi yensem a ye kadie. Mesi se na no me ba ya mama man hya se me pia kwa bonta me mpie. Na wonnim dia. Minnim se ma de o ya me ye no. Ani TV na mte so no I raise me airport be he. Mu posifo, sojafo, omu fra ye feel ye follow o kan okre o kasa mayen. So no se ba police ya meka. Soja meka, amemu president meka, ahemfo meka, obi ameka. Eji no, me dey no. Bani so hye na wo di kan. Me defend me man. Okay. Eji no me kan Agyapong wonye hwe. Ana se ko ba se wo ba beginam as presidential candidate ya. Ghana population here 30.8 million. Nti me fan se woni asofo be 3 ne nya ya, asofo no kwa fan se obi akura ni pa 10,000, 30,000. Nti nyomo na bema ebeko bisu ebeko biye pa Omo mo woni party fufuro mo se de ni nyina ya sore ma enti se woni omusofo anya se computer man on sore mai enti ni ma se woni obi ewo bi fa wa sore be hu nipa na woni ne ntem ebe ye kama enti sa na me pa kire ye me kire ne se ona bo kan Agyapong o gina ne agina china akogina chamo obeso obewe no ni se bi ye wono a na be ka se bia ompe Odi for yan hwe ne se woye mampani anasa woye panimpo ewo eye MPP amanyokuo nim e de na bebenti afa de opese wo firi eye mrahye bedwakuo nim eba begina se mampani emra na ma ne kwan ana me kire se emra ma ne kwan ya Ghana for ya ti ase na so Ghana fu so mu hu ne se adenti na position a wo na niema ya kama na afi wo se wo mpe na wo firi ho akọ next position na se presidential candidate no eye higher and tougher than so be MP na se obeye MP ni momu no wo ye ne niema nyina fine eye ni kuromfo ene wo ma wo moto obama ni nyina no wo mbenya nkabiri bia no wo ye sa mrahye bedwa ho na wo oboa ma niema akoso enti ne ya wo be firi ho akoye president di asa Ghana fo kire se ede ntawantawa kakra beba ene se bi yawo ebe hye ni kuromfo ni if you kuromkura ase dem di hene be kumase kumase nkurase betina wa betuna baba kurom kaka na mba ajuso ba konongo ba nkokọ and the high tea, young grand. Yeah. Never judge answer. Semi free, I'm a saco could him. Wonderful. We come and name yeah. And then we will be TV station. I'm just so. I mean, I don't know. 10 be an answer be a man for whom. But that's it. Into one of them was so a year MP nache. I feel of so baba ye or man penini. About by your man penini. Nothing stops him. Nothing stops to contest as a presidential candidate. Ghana for kire se asa eni bre kakra e wonafa eye no kure na ade na nado dan kwakufu ado his excellency no ye MP for abuakwa yeah eye chebi wona sefo obaye attorney general ewo tamo na ye papa kufuo yeah former president so eno chi obayinya positions bebrebe
ele didi mu a ono ase obaba abestande for presidential candidate didi mu na ode aba be president nti ebia so na Kennedy ye die abo wo dwan pe na odi fufuo ebo odifo na se ye hwemu a mo asofo mo na mo ka mo nsem bi se nyame na si hene wono a ene tu hene so ka ho na ye papa akompre kwa Agyapong se de niema esi ekro no nyame esi ne hene ana se ye nhwe ofoforo kwan party mo na mewo ti me kwaka se nyame esi ne hene nka yeso so mo fi gina mu no Dr. Bawumia menentisi Minua honorable Osekoju na special aid. Dr. Bawumia kama echia dim komo e kan so musem. Also ba mo so bigina. Yeah. Dr. Akutu ya also so oye agriculture minister. Menentisi. Dim komo. Ebi ana foforo busu baba. Wo mu nyina edi nkomo nti e ho ne de ye mfa nte obi obaba bia no e nyame na yi na uhu ne se ya na sofu ya na brebia mo ka ne se ye ba beto aba mo huhu niema bi ene ade na ma bisa se abra ekoye nkrofo ahya ase hye nkom ehunu wo mu a wo mu bedie nyame mfa wo de e ma wana ye wo mu ni this time around the party men sha bato ene amanyesam honkom ale usuru me sha pemini anase mese usuru ana Onyankopon so wo MPP anase wo NDC da bi woni mu bia somebody ba hye MPP anase NDC honkom de nkema kwa hye omofia honkom anu humum omofia awodi ehun so obi ko hye omofia ya anya ne pe yeah ande de oni wiri wa weni omofia ni wo Ghana nko shanko adenti ehu hia na chese nyame yi kire okura nya dia obeka ana wo mehuna de behuna ne se afi nso betopa oh eya abato obre na na se free ne ye ekuru ya ne nso be abato 2024 nti sabre Onyankopon ha no ho saide enso bi numa hyase e hye ho aso obi anado ma chede me de ebeben ne nyame twa bibi kire me enso se nka mu nyina honhom kro na mo de ye honhom kro na nso me de obi a wo pa anyi se ho adwuma se no de no ye ayi me de obi a wo pa ha bi akọ ho adwuma samom so obi kwato na baba ye president me be hye honkom sabre 2022 Abram fie menu da manim aso obi a oni hye san kom na nya bone ba me de nyame nya ntwa bibi ankire me nti se me ka se me hye abato kom a me ye trofo ese me nsore ma wo ho ni amanfo ebre wo Ghana eni wiase nyina se beti Yesu Kristo nka na osachira be di Yesu otie ana maso be timo awade be bi me na mahu bibi ha no me 2024 de me nya hunu bibia nti so obi so huna enfunso nim eso obi a na domache ene se de nyame ene ne kasa esiefa na se ya no ni akodu ya yem papa akompre ko epe ye position bi na wo pre ebo ho mpa ye se betumi aye adwuma no Ghana fo bisa se wogidi ye se eye akompre ko ye hwe na koma ekita no se de wo mfa bone nche na wo ya de a wo betia wo atua wo so ka wo ho ano ebetumi aboa o man Ghana de o de bone chepa na he hits nonsense to say me okay Ochiri nsamfo ochiri nkwasi asem ochiri franye ma asem ochiri dodonchi asem sa amamu wo ye police ni na wose obi ya mfonso na che no a wache na obi ya ne oni asem wo ye custom officer yes small girl no ma ye makwa me mfanko na wodi so obi ne wa asem wo ye immigration officer yes do the right thing at the airport na wo ye obi ne wa asem now so be twa we nyina bona wonye dia then je oye leader no so be act maturely in acting maturely no e kire say e kon bia so no e bia you be sanctioned and just any pan come anye o ma Ghana na me kan kwa che ye hia ni so shefu onu see about democracy na ma ni pam ade this time o mai mu men kamin ko bibetimi atena se atwere ko man say me mfra wurade papa panyim wo nyame asiesie me a wo hwe manim mo hu ofasene wa wo twere wo ba na okunu times 1000 na me mo abotere se de me Canada no nyame mo na me som bosi obusu ya panyini ya sam odifo nyame mo na me da ba bi pa esene wo da so de ke sia no dom wo ba woni pan se mo ba se ba no mo ba
upia ko wele nkusi sa wodo ya pake wani mu na hemfo both from penny for na sifo nyina titiri nya stop ni bi titiwe e ba me ho na wutimi twere do nsatere se nsuo gina mitiri Ghana for adventure eno adventure ha jajimino jajimino pa nesa nunya bibi fo twere fa me ho dia no problem me kan ko tie ma mukata bi nsuo bia ntimino me kama sem pem said one abokan Agyapong. One sa about democracy no ebu ni ho. Military rule no sa ba ne soja aban no. Na ka no one akotra ba bia akoka bibi. Ya chiwa bu di koboko abu ati awe wutire ho mara besu nyansa. Na nei enye sabio. Enti wususu se enisu ahyefo eba bedi o man Ghana so ebebu o man Ghana pa. Ehia ni so ahyefo pa adweno papa da wonti. Sani se wonti Ghana for ade ye laki bibi ana se bibi hia yen. Yesi enyi ye gata enim, yesi enyi. Obi timi ate ensu oto no. Na ne ball a waboa no be abosome, wo de gu gata. Na gata yenyi na ye hwan asede. Eye yen individuals na asede ene municipal and district assemblies na asede. Si ye ma decency etimi ba ye hono amma. Efi na sefo amfa ntontom yare amfa amma. Nanso hwan ensu oto no obi atwene to afa na gata ho se be okoti fi. Obi akoti afi ese ni de no hwe gu gata. Na atena kogu nsu a yanum mu. Na yesa atwe ho abeka se the president should face the country. You fix your attitude. Na chere se sansem na ba and fix the attitude no na wo so di ya djuma. Na mai mu ebu. Na wonyi ni so sanke timi fix country ni ma niam da na kwamu aka Ghana fo so ye be ye niam pese di esi. Kanja ye fix na yi levi ba ya mu twa adwado. Se yi levi ne so de ne de ne nam e de ba. Ano so so ne agigye se de be ya ye benya sika. Yi levi ni mom. Me na me kanto ko ta brofo no injustice o mo bie ha no. Yi levi ne Ghana fo na nya so mfa so a woni companies akase a wo Ghana ha na omu tua taxes nkete. Wo de yi levi na ba no. Let us give ourselves just 6 months. And we change na be call. We are sure. Would you trust me? Go and mark it on the wall. And pass one now, almost free ye levi ni muno. You bet to me, I'm a Ghana. What the old Ghana bay, I was I 11. Amsterdam, Holland. They were facing the same challenge. And almost shall see a call into this. One said Dr. Bawumia will come. Nana Danko from His Excellency. Sure. Papa. One of the exaggeration, whatever Ghana, nay, so cover be a program to you say, make hospitals, make qua. Now the Udu phone as you came. Map. Yeah. Pass right, turn left, overcut. Today, Kurasini Binyra. So what in your way, ya, ye live in winning the actually. Until a memo, yet did the woman yet 10, Umukuran answer could have been a pa. Mr. Darty be a president. Nice, I was so kind to that. What do you know? Why do you say, who be my president to claim who I'm Catamini? And then Mom said Ghana, you see, can't get you one other baby and a dig at another page. My Emmy Pato, computer, my somebody did. What do you do? And the man I'm for my wife. Yea. Now, so you say a presidential seat, no, and answer Sanya Mano. So over the room where any deep could be any said, you see, raise you know, a yana near my beer to me, I call the mount. I'm sure I also think I see it. Okay. But that one. A president. No, so my fatum house. Yes, why I want to say, obey ye, dear, be obey. They didn't remember politics in full time. Maye. Imagine how I got away. I'm here to swap about 2024 marrying my parliament house. Hey, now, and they didn't have me a professor course. Oh, you see, political science. May ya, if you want, I could too. Now, my dear, I'm a controversies a bit on 5 bedrooms. Oh, parliament house. Some of my count, yes, yet. One out of broth for us. Oh, but you brought to send me out for a chair. But me no, at the end of the way, I remember you say, oh, but you are Marcus. And so what me and your mom here. Okay. And to me, any purpose of a too controversial. Yeah. And to me, no, may cry. Machina, dear, and yet I'm a bluff. We could cover for Sissy Swankasa. So go on a bluff. We could can't see Sissy Swan. Kakaraka. Ah.
Now for Ghana for chile wo madin say I say akompre ko Canada Japan why plan and na why yes so person wo de ba bu Ghana fa so na bibisa e no kresa no obi anyame hira say ono kopede sika Canada Japan wo yi e na ope nenti wo de bi beboa o man Ghana ma Ghana obi MPP opposition or the pickups 2000 na se constituency to we yemfanye campaign pick up bag just imagine oh I'm Ghana for nye bibi ate sa te say metie manyam sika wi me na na bewu me na na ya atwunwa won se ne du tumfo makomia no me na na bewu tam gold see man nti me sika me wo no enya asore so aso sika me ko ho da from 2000 na bezi sabre me tafe platform busu amanfo na aba me ko asore sika ho yo monyata bank kran secretary church father preside da na meko mienu ene ko ho ene me ko boso mo yibi atua atofo ka na wo yi die ni nyina na wase no mo yi say yenim asa na wo be bie wa gold pure gold ye wi a mo me yankara mo ko yinjira je ne be da wi ma de no asesa me fama nti we ka se waje aso sika di ya na da dulumba no nya da dulumba ko fe lumba no ka se maji amanfo sika ene ye wi a mo me yankara mo twa gold no nchira mo okay yi business sa onim sika me nya me na na head that time de man say e wo sum papa bi a wo de man na ha na wo pe wasem me na yare na obi adwane afiri ho na ko tie na wani so ohi wo betimi anya bra hwe obi me sabe na ma wi university foforo amako me na da ho obi a me ma me abaware ase obusuafo nyina ase me na na se be ko tie afi bi no ho na wo de atwam dwane gya no ti me so no mo pepa no ye ya no se me kire wade ta me fi o chi fa me ko sas be fa ni figifu no to me yanko we do wa na odi na si be so so say ho wo so am sai that's okay da ba won si mewu no da no a e de ko chef fridge mo pa kotuo nam se na aboa asisi de owu ye na de ko chef fridge kotu ya goat kukuo ye nu nti ye no maka no pe na na de ma isi kenye mo ase ye no no mfa me ho ntu obi collection so ya manfo na mo ye ye na se ya na gold de so sa na ye ya mamre adigu so na wo de ndem anya mamre mfa e akonya edie enye de akowia na enye wodi ya no ena e wodi maame amamre nya asem abo Yesu din gusu asa sabre no so no afanya me me se amafanya me se wi am de me nua ba odi ba chiko France what you say me obu sam sika na me ma wana me ma me nyo hia ni yeah maso da me si Ghana fo ye ni yu asa bank ma wi bo mo kasa opa wi ni nte na kwaji sika de nti me to me bo ase ko ni nyansa me si me wi a yenko okay na me ko yi gold why ko she gold ni gold no ba jawade mate na just a computer man sani a wo kan say woni eyeye papa akompre ko Canada Japan munim no na che na body agropen ene ade de na obetumi aka nsem kakra de afa Canada Japan Canada Japan ya na MPP ye ba power 2016 ye to aba on the 7th January na president swear in bija Independence Square wa you say but now you Kennedy maame di free mu na eya wo ye no wa asen dompim no Jesus Christ Canada Japan fie be sa hatu malam junction square asen dompim fie bia mu nipa mienu ode won kwa abuchi wow wonim facts are wo wonim cost a onabuka Japan wo na kase be sa hatu kanisha nipa over 40,000 wan employee wonim nyuma ni sika wo eti no Kennedy die yakọ na maame ayi no ono declare say on pensa abode wanyen sa abode e na sa abode kwaje wan usika be na abode be ma eti mmadi di na monko edi anu ntimi ni ya bu so man he na wo ye money show Adom TV he was a mo ya ne nam wona bu ke Japan wo serve ye say wow ye wi e picture se twetwe nya ha timi no na bu ye say ene koku anan get see nti minim se daachi bia ko basa ne party no epene so na so timi wi ne primaries no na so ko ayi no pe na se di begina mu a nka NDC for ma power ja oh yeah sure ona bu Canada Japan Dr. Bawumia and Lakas a threat to NDC party how so man NDC for so
ene ne wo mu ensa nyina nso aka wo mu ho abo and mu ba ko be we ne na wo dey for unsusu na wo nyi ni se enka wo mu ensa etimi aka abo ma wo mu nyina age wo mu ho ase aka se yan pushi nipa ba ko we ya enka be ko aboa o man Ghana pa na maka say internal affair ntimi mfa trouble se di akoye no obi a prinity e wo se me mara na makwan say wo ye party bankoma every 40 years equal we a sound minded person what do you mutia sabe adunum kayare na bibia ne wa wo ho kwan say ugina ntimi tche mu pa kwa kujina ni so metumi agina bi wo ye MPP ni se si ade mi ntimi fa ntuja me dem le betuja cha wo siko mo ne tiko ne kwa ye gina wa se wo di for se na ye ka no ye no musa ne pese ya ne etie mu nsam ye san se wo di bibi tuja sa na nhwa na amfa yi ama yen na wo di for ne de wa kan sem bebre ade a chen na ka me akwa ye se Ghana for kan wo madwene e de fa eye akompreko eho na wo so de na wo ka fa ye mo ka fa no ho an se oyiri papa nipa bi obegina se MPP presidential candidate no owe ne a de na so be menya ko Dr. Bawumia we ne a o ma ne be ko yi ala we ne a ebe yi le be ko yi Honorable we ne a Dr. Free akoto we ne a ebe ko yi so far say enkofa woni no mfiri Burkina Faso no ye MPP na maka say okay na do free Burkina aba no what you feel no to complete scam wa wa kan but say within the MPP party I don't have any problem na tese niam be ko yi e de ma wo be ko yi ori for wa kan sam ade a kire na ya bre no aye bia ne sa na ya story suidie fansam kakra fa afidikesie su e fa ma eye MPP fo wo mu a wo ma ya krado se wo mo ne akompreko be ko wo mu a wo mu nyini ni ane ni nyina ne e bo ne tofa ka bibi fa kire wo Honorable dear I can confidently say okay on some yi no ma bi church yeah ono an send man e confirm the sha se adwere ho na nyende na so dem sitie na menyima ni mu pi e be say internal affairs and as affair ntimi yima ni pi I will be sanctioned but the meeting I can say honorable kokko bibia na obetimi ama no turning back let me put it that way na almost all maka na nyina e practice ma muni ewo kokoba de deba wunyina e krobofo ma de be kwa ma no bia emfo odo no entinam na intimi nyi o man so o mu se no mama ye den de nanso mo gidi pa se Ghana for nkoma kwanto yin every tie bu free base 6 months latest by September December ne be e kama omo so be da ama omo sum adu omo ama be bia why okay yeah the computer man say wo number ne dia bia wo bonti e dia to screen ani e dia ma da okay screen bay screen god my telephone number is 0244 571050 on say 0244 571050 say any pe unsuru no e na comment te mi feel right amamyo odi fo na manyu di ase e wo ho na wo be kire ya ase ansa na apie mu ade afiri abusua ha ene brema akwan ya di yankomo chiche ni nyina no esi ya computer man de nsem tudwa akasa won so do de be fa comment section e di amaye na ne ema nyina atumi aye kama akompre kokko ana wo ti asan abusua Ghana ye hye obi e ka ne de e de fa ho no ntimi de am de bremu e na maso atie ni mi di ya e dwa so hema makwa